السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أدي فينا بهيكتون أقول من بعض دكان فشواني ميدو انفرت ما أقول من بلا ما هنگا فينو جي تيرينغا مي بينو كوري فينا أدي فينا فاهر اتشن اكلويغ فينا مفاد فنوغ حكمي كواتو أدي إيجي كوريغا إيروغي أوين هونو فافين أدي شافعي مذهب جي باين علمبرين بدالوا أغوتوغا رن نوتريه فيوا إهم باواتيجي كامباريغا هن فين إفنا إيروغي أوي آس جهيغن هونو وجنوا إفن بينو كورون أي مكروه فنه أدن بيبه فون بدالوني أي إبس معدنه رنو تريه فيوا إهم معدن تكا مفدين إلفاوا فين إيروغ أوي جهوني مفارق إيغ أفده دملين نوتا دبرون نوتا مفده إتشك سابون فارق إين نبا بايجة إنسانا جهيغ مدر بدانه دين بيبه فون كيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة دليل نانغوا إيغ تريغا إيغ إن حديثك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي كما عائشة تقفانو كبير رواية كما حديث عائشة تقفانو رضي الله عنها إيروغا أبين هون وفاوا فم بين فلوكرب ونيكم رسول الله كفان حديث فلوكربي كما رواية فمني رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم النسبة فاوا حديث كإكليك فان بدالوي كما رواية كربني يا حميرة لا تفعلي فإنه يورث البرص رسول الله كفان حديث كربني حديث كربا كما رواية فاميوني حميرة تيكن دن نكرباشة أوي هون فوري فين بينو نكرباشة هني فين برص بدي بارت كوري هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا حميرة حميرة أكي أحمر جه مؤنث نوتا أحمر جه فيميل وتر فيمينين وتر أحمر جمانة كي راي كولا نوتا راين إتشي إما ميهون نفس ميهون جه كولا عليه ما بڑا دم مگه صابون دين ادم مگه صابون اكلا هاشيغون دغ مينه اكلا لي كولا باي فاران ميهون مون مچن انانا هميما احمر اكي كينه اما انهن كودينا حميرا كيني باكي اي دم انهن كوچا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رجع عائشة كان نسبة مخاطب كربا كما رواية فميوني يا حميرا مي لفظ دينغا ميغوتا إهم بين أصحابه كلون كي بين بس مفدا حديث رواية كرفة بوري إكتريكا أنس غفان رواية كربا حديث رسول الله كان حديث الكريم كان ميوني لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يعدي من البرص باوين هون فاوا فنون تيغاميهم دوي نهداشي موتا هناغن نهداشي انكي اختصال هناغن نهداش كمه إيماني كي فيمبر من نوتا هناغتما افم بين نكراش كمه هني فين برص بالي جسي اديس عمر غفان نسبه با بس فلغونني عمر غفان ميدالوا كما لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص أبين هون فوا فنون تباميهم هنا نقناشه هني فن برص بالي مارتكوري أد مي هوريها حديث تكين أد منو مس حديث تكي مي موضوع قاعد فوا هوريها حديث تكي بالكشي در ضعيف حديث تكي عايش تلفان ميرواكر حديث يا حميرة لا تفعلي فإنه يورث البرص حديث رواكر الإمام الدار قطنية الإمام البيهقي الإمام الدار قطنية الإمام بيهقي مي حديث الواكر بعد بيفلون أبي بدالوي مي ضعيف حديثك أتكباتو فوق بين علمرين العلامة الملا قاري بدالوني حميرة ملفظ آسفا وكم حديثك ضعيف حديثك
أكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم النسبة بعض حديث تاني أبوهري حميرة مكلمة إلى حديث توجع أسفا يقولون إمي حديث يعني حديث تيمرا بفرنس ورانا فناني رسول الله فان حديث في الكرب كما خذوا شطر دينكم من هذه الحميرة تبع ميهم دينوجي دباك لبا مي دون أهم كجاك بين نجاشة هفاشة مانك اللي بيجن ناشة مانك مي حميرة عائشة تبان الله عنها عائشة تبان كبين تبع ميهم دينوجي دباك لبا حاصل كراشة اللي بيجن ناشة أي عائشة تبان كي رسول الله فان صلى الله عليه وسلم عندكم من النبي تيجي إكمنا يقولك إنه أنا رسول الله فان صلى الله عليه وسلم جيت لك أن تكرر بابي إما دينك دباك لبا النسبة بني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم جيت لك أن تكرر بابوتا إكما هذا عمر من بدال فدين حميرة مكلمة أسفة وهريها حديث تاكي أي ضعيف حديث تاكي إما مي ألغم من موضوع أقول حديث أي ضعيف حديثه هذه ما فدين أقول إنه أنس بن مالك حديث لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يعدي من البرص أو هون فافنوا تبامهم هنا وقناشة هني فين برص بلي جسي من حديث الإمام العقيلي رواك رباني الضعفاء كيون فتقة معنى كي حديث رواك ربا بيفلون قترين ضعيف ميهم ننجن فافتقة ضعيف بين راوين ننجن نواف إراوي رواك ربا بين حديث تك نواف فتقة من حديث رواك رباني تنها أديكوتا ميهوريها حديث تاكي بس ضعيف حديث تك أميما الإمام النووي رحمه الله الإمام النووي المجموع مي حديث تجن مي دليل تجنّا مفوقا بدالوني أبين هون ثاوا فين أي بينهم كرم مكروه فين كمكا إبدس أصل النتي مانكي إبدس يب بروينه إبدس دليل النتي هما رجل قتكي إمام النووي بدالوني رجل قتكي هم يقينهم بس خنيلكين يقينهم أي مكروه فين النون هم بنومه وهذا مكروه فين النون كما يقين كما إكيجا بنو أي دعوة قتكي إمام النووي بدالوني لأن إمام النووي إتانا جنوا الإمام الشافعي بدال فابس فلوس إمام الشافعي بدالوني لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب إمام الشافعي رحمه الله بدالوني تمكن يكفانو أبين هون فين بينكم أي مكروه كم قاعد يقول نوعن نومه ekama ko ei base farwa kurum uge rongum ei ekashigen nuwa echika nuwa kam gamana me ade timakale ekfanu awin huna fa fen beenun kurum ei makruh kam ge dekoda nugannome ei base farwa kurumuga ilmuga ehunarga aratibe beeflum ei rangalo echikam ga dekoda gannawa name maneki base farwa kurumwa beeflum ei mismal ganwa doctor medical doctor ebe beeflum mi awin huna fa fenaki bajje warta kora echike noto bajje jassa echike ehem vidalwanya efen beenun kurum beenun ko genwan ema mi base farwa ge rongun ei makruh echikam ga nuwa nama awin huna fa fenun fen beenun kurum ei makruh kam ga timakale fan dekoda nogannome imam shafi'i rahimahullah ta'ala ema inge echiki shafi'i mazhab ga bain almarin mi vidalwa ade nota ebeflum mi genglu warayu awin hunu kurefa fen ei ran nota rihi nun en kamwara ga horgen hunu echekam ga wanama efen beenu kur makruh kam ga vidalwa ki ei gamaccha burave dalilenne raye ek sabki ra'yan asfa wa huriha dalilta ei dhaif dalilta kam ga wati adin huriha fiqhurin bis huriha madhab ta ke huriha ilmur bis bas wada gannawa fen mutlaq fen manaki iblis echika golmen ne fen efena ehin echika ekwegen taghayyurwe badaluwegen dia iruga ekkala ya ekwegen dia echki algon mennan efena baki nukure fata gotiga en echika mabanama e fen beenun kurun ei hamarangal iblis makruha kame egane maneki fena bakinu kure fada echge sabun efen tagajur wegen dima foga den efen beenu kurun egot ka bes makruha ennun adi efen be najis filwan mattaka adi hadath harakat mattaka efen beenu kurun hudda huriha almerin gare ka bes ade ein
adnuta e fenun e wakinu kure fada ichke midanwani ei misalaka vale kone forir e baluge terega huri velin nuota machine nuota hirafum e fen takajur wajkam gawanama e fenuge tahir kamaka nuota tahur kamaka eves badalena nan nuota e fenuge terega huri galege sabu e fen takajur wagen diei e fenuge tahur kamaka tahir kamaka badalena nan nuota bimuga hunna baki maaddae maadanege sabu fen badalwagen di takajur wagen di MBS fenuge tahur kamaka badalena nan misalaka bimuge bayin hisab tawga bimuga adege hunnana war tafaat wattarge maadanta mi bay maadanta ki fen kilam kolla nuota fen takajur kurafata maadatake egiterega bay maadanta ki ein gellume hashigana nolumukam gawe sanaba maadanta ki insani hashigana ein gellume libida fada maadantage maadatake komegas algonmengen muhimu point ki ei algonmen efena ekuri echennu ennames bimun a ecche bimun ufedegen a ecche den fena e maaddaya wakikurun ei veve fada gotakam ekkamennu embejiya efada maaddaya gasabum fen taqayyarwa humakun efen beenun kurun makruhen wana adi efenuge tahir kamaka adi tahur kamaka badalena nan maneki efen onnani e gedatuga tahir ecche gotuga adi e fenaki ehin ecchit tahir kurma bes beenun kurve ecche gotuga adi hadath ergat ma bes beenun kurve ecche gotuga egotum misalaka zarnikh arab mikeni arsenic ingres bonkeni arsenic e bayin hisab tawga dine bayin hisab tawga bimuga adiga hunna maadday teketeren baybe from hanmu hunnana kannenge mige tangole kuriga mige ahartake kuriga ekamok ihagen doste kure nun bangladesh ga war gina mihunge sahih halat dashaddiya emihun ule hisabu ganduge e bimuge adin nege fenuga mi zarnikhuge arsenic asar hurmuge sabki mi arsenic mi war viha maadday arsenic viha maadday ka biti ve ebenun qurana mi by medical benun tawga by base ufedumuga adi by fara mida merman hadafna base hedmuga ebenun qurana arsenic ei viha maadday bimuga ufede maadday ege sabun e algonmena benun kurvejja insana genun libe maadday Bangladesh ga fude tanga bimuga fude kan mi maadda gina midane mi maadda ekashigam wawara gine futta ifada tanakun nage efem benu kofiya insana genun liben sahigotun genun liben sahigotun genun libeche algonmen benu ko genwan adu hama kanelgen yaqinum e genun libekan algonmen ingekam gawanama ifada eche benu kurun hama haram wana Allah subhanahu wa taala mangoni wala tulqu bi aydikum ila tahluka tibamihunge amilla attakun tibamihunge nafsata halakan illa nulashe ema algonmen e waki fenakun ei ega viha maada ekleve fenakam ga engi tibe algonmen e beenun ko finawa algonmen amilla nafsata amillen e halak libigenani e haram kame ekam oti ehen ekam algonmen ge mitange mawdu'a ki mi fenuga tahir kama tahur kama ege sabun badal annane he jawab ki nanane midane zarnikh arsenic ei bimun ufide echeka watiwe algonmen e walakan eli kinu nota koraka me arsenic ossali kinu emejiya ekkala bimun ufedegen a echeka watiwe fenakiwis bimun mi aragen a fenkama watiwe mi arsenic gina adadakan ega ekilom sabun fen tagajjur wi kama bieswes fenuga tahur kamaka badalenana dahma arsenic e faden zarnikh e faden kibrit mikani sulfa mesama by fara mi powder mi gotan hunnane bimuga by hisab tawga mi sulfa eklammuga sabun bes midanwi e sulfa eklammuga sabun fen tagajiru ikam ga vies e ge tahir kamaka no tahur kamaka badlenana hame gota fenun ufede eche nota fenen as fenun algonmen fenuga fenun ufede eche masalan haqiqatuge fenun ufedana chekam nuves tabi'i gotum fenuga dirule eche ge sabun e fenan anna badale ge sabakun e fen fenuga tahur kan unikam nanana egotum misalaka fenuga ule mastan e fenganu kilam kollikam gavies ekun fenuga tahir kam kan tahur kam badale nanana nuata fenuga by faran tibe funas dekoda na kanenge fenuga
fenuge fashalaga matiga bayfaran ufedene nikan kulariti sehikame en aram mekeni tahlab dan tahlabaki ingresi mandananam LG nota LG veskiya deko ve samaragol ege spellene ki ALGEA mi plant ge wattana ekam plant nu ege tankole dav wattare idani mi plant ge mi kingdom of bodan edani evren tankole dash darjage baatakan ekam bacteria fada jisubren tankole mati darjaga mi LG mi fenuge matiga fetrunima hunani nikan riti fehikulega inna nota bayfaran mi kudakon rindu kulega vesdana ema e fenuge matiga e hunani fehijala fa kala gotaka mi LG nota tahlab ufedumuge sabun fenen anna tagayura kiwes e fenuge qahir kan nota tahur kan unikurane kamennu hame gota fen ginadwahu hurmage sabun ettanegga e harakadan noko algon me misalaka fen etche kod fen etchen ettanegga behti wara gedo sonne e behtumuge sabun e fen etiga e fen ekulaifawa etiga feja paane nuota enun gotkum wes efana ginadwahu harakadan nete hurmage sabun fena tagayyur man aswane mifada tagayyur kamege sabun wes mifada ana badalige sabun wes fenuge tahur kamaka tahir kamaka badalana nana adhiya mefadain misalaka fen algon men mi ali hamun hedifawa kamwaraka nota hamun mane midennevi bakariye nota geri nota jamalege hamun hedifawa kamwaraka den midennevi hamaki dadi ihakaddu ko dibagu kurun etchekam gawanam midennoni nikan taza kon oin hamekun hedifawa kamwaraka banama ekkala hangandu dibagu kurmattaka beenun kuronu chemical ge asar by faran hordana chemical nota efada madda ge asar ega komismraka hordana den hurmuge sabun en ala fen komismraka tagayyur wedana ema e tagayyur wa bumukum wes mi fenak ge tahir kamaka badalnana gotaka dannawanama fena a mugotegga wakinwa fada etchekum mi anna badalumaki fenuge tahir kan no tahur kam asar qur'ane etchennu adden hinga a mugotegga fena wakinwa echid dukoffa fena mulin baki etchen algon men yang ekkurumuge sabun den efen tagajjur wejjanama e fen tahir etche gotuga adi tahur etche gotuga onnane motnonane ad huriya ainu mene mes dekada gannawa fena waki kurefadain oin etche manike fena mulin waki etchen algon men fenen alagen e tahir etche fena alafiya den e tagajuru ekam gaves fen onnani tahir etche gotuga ege tahir kame kenigen onnadane maniki ege zaatuga tahir ekama swalaki ege tahur kan maniki en etcheti tahir kurman efem beenun kurum en etcheti tahir kurmuge koldanakan efenun kenigen dane notunu dane mikama meduga almerin komersoraka khilaf daagannoni ade almerin khilaf daagannawayruga shafi'i madhhab ge almerin adi shafi'i madhhab ge almerin nam mikam ga taayid karamani maliki madhhab ge almerin adi imam ahmad ibn hanbal ge madhhaban nisbaba ra'yu mi bebe from vidalwa gotuga tahir etchen etcheki amu gotegga fena ekwa etchen nu fena waki etchen algommen e fena ekkuri tahir etchen ekkuri ekkurumuge sabun fen tagajjuruge hingaje ehmejjiya fenuge tahur kan gelligen dane maneki efen den ehin etche tahir kurmantaka beenumen nukurvene fenaki ege zaatuga tahir ekuma mifen eti ege tahur ka maneki ehin etche tahir kurmuge kurdana kan gellifa ema naje filwala kan miye beenumen nukurvene adi hadath ergan naka maneki hinagan naka wat wudu kraken efen beenumen nukurvene mi imam shafi'i garayu imam shafi'i ad shafi'i madhhab garayu ad mi maliki madhhab garayu ad mi imam ahmad ibn hanbal ge madhhab bes nisba barayu ekama ahmad ibn hanbal ge madhhab an ar-ra'yu sab nisba be kamagas mi shafi'i madhhab kum gawana hanafi madhhab mi ra'ya khilaf ve hanafi madhhab ge ilmerin vidalwa gotuga tahir algon men tahir etchen fena fenen eligen mata tahir etchen algon men fenen alagen fenen algon men
طاهر اتشكا فينا مسوني كوجين اكوجين افن تغير وجهكم كوانما القول من دان جهنه تفصيلا ايه تفصيل معنی کہ ہم تغیر ما ایک ای طاهر کن کنونیه باقی نو طهور کن کنونیه مهم بنوے کنے ادی ای تغیر یکم گاوی نمس ایک طهور کن دمے بت مهم بس بنوے کنے ایما میگه تفصیلا ابدا جے حنفی مذهب کے علم بدالونی می القول من بلنجهني تفصيل الشيء كويس احمد حنفي مذهب علم بدالوني بلنجهني تفصيل الشيء اما حنفي مذهب مذهب حنبلي مذهب احمد بن حنبل مذهب الراي تايد كربني هذا حنفي مذهب علم بدالوني فينا القول من طاهر اتشن علاجن يتغير وجنما بلا شيء يتغير غمتك باقي فين يتغير وي القول من كونفد اتشن علاجن هجي اي جامد اتشن هجي نوتا مايا اتشن هجي معنی کی سولid کون اوئی ہر اتشن هجي نوتا دیا کون اوئی دیا liquid fluid اتشن هجي اما حنفي مذهب مين كرندنمه بدني تفصيلا باقي فين القول من اتشن اكو فيمو اكرم حسابهم افن تغير وجه ام وجه ادن ايغ طهور كان كندين هي نكندين هي حنفي مذهب علم مداوني دان جهني تفصيلا شيء ما تفصيل ديمت كفرتم بلن جهني القول من يامي اكوري هر اتشن هجي solid هر اتشن هي اكوري نوتا ديا كون fluid نوتا liquid اتشن هي اكوري اد دين هيغا فرتم القول من اي هر solid اتشكم مقابلما هم وجيا حنفي مذهب علم مداوني انكامس داني تفصيل شيء هر اتش افنا اكفا افن كيم هجي نوتا نككم هجي هر اتشن القول من فنتر لافا افن ككافيا دين ككم اتغير گندي هم وجيا اي اگت كبس القول من طاهر ومتكا افن بين من نكربين معنی کی افنکی ان اتچتی طاهر قران اتچ نونه معنی کی افنگ طهور کن اتی گسفای دنگل افنگ طاهر کن گبای اے سابکی می اکر اتچ کی طاهر اتچ کا باتی انمس الگن من ہر اتچ اے فنگتر نافا افن ککانیما افن تغیر وگن گسی احمدجیا دین می فنوگے طهور کن کلیگن دی معنی کی افن ای ان اتچ طاهر کرمٹکا نوت ہناگت منوت وضو کرم بینن کروین فننو ade mi haru ecce luma fawga eke hakafinama iyan anna hukum ade den hanafi madhab ga ilmu itara tafsil damani haru ecce midane fenan lafa kekkum fawga warihama e fenuge tabi'an ega hurikam gavies nota fenuge tabi'a badalagen dekam gavies mane ki ekala haru ecce algon men fenuge tere lafa kekkum hama huri gotan huri mane ki ege diyakan ege waki luikan midane ohorigen diyumuge sifa e luikama ohorigen osalima ohorigen diyumuge sifa ege adese bohori esife ka badre nade mane ki fenuge sifa ege bohori ekama kos ege tahor kan kanigen diyai nuata ekala kurindane den fenuge sifa kanigen hingajje hem yesus adima aulakam bodogen be ekala tahor kan kanigen diyuma fenuge sifa midannewani osalima ohorigen diyum mane ki misalaka maabodan olevegen diyum maabodan olevegen diyama mi fen osalima ohorigen dahane ohorigen nudam ema eti ekala fenuge mi ohorigen diyumuge sifa kanigen gossa ema sifa kanigen dias nudies fenan haru etlafa kakkafiya oti ege tahur kan kanigen gossa ema ehen etch tahir kuraka nota hadathar gannaka efene kama kuntane ad den anebbe hinga ade haru etche solid etche fenan algon men lafa fena ekofa den algon men en nukakkam ade alifana lagen hunu nukuram mo igota baby ehem mejjiya anikamis dan jeni tafsila hanafi madhab alman midalwani fena ade tahir kam mutlaq fena algon men mi ekuri tahir etchen ekam har kon en etche lafa den algon men en nukakkam den ehem mejjiya den balani ege fenuge sifa kurum midana ekala ohorigen diyumuge sifaya badalen ahe notanade heye badalen akam ga wa nama ade ohorigen diyumuge sifaya mane ki fenuge e diyakan keneke hingaje fena mabodu olakamen asfi mane ki jeli kahala nota misalaka mihunna daldalga banduka phone na gerikir fadan indane waran olakan en asvi osalima nikan fasehakama ekiga luikama ekiga ohorigen diyumuge sifa efenun kenegen hingeje ehem wejjiya ekkala fen oti ega tahur kan kendifa
aneki efaneki iden ecche tahir kurma maneki najis jehifawa ecche tahir kurma kamdane fene nune adi hinagat mattaga kamdane fene nune aden anek gotaki ek fenen algon men mi ekkuri echen ekofa ad haru echen mi ekkuri nota fenen mi eli elma foga den e algon men nukakam ennames mi haru echen ekkurmuge sabun e fenuge midenne mi ohorigen diyumuge sifeka bas badale nade maneki e fen ege diyakan hifattafi ebbes kala ituru olakamen e fenakan nade emvejiya hanafi madhab ge alamune daloni e fen adives onnani e tagajjur wikam ga vias maneki fen tagajjur wejje ennames fen ekala ohorigen diyumuge sifeka badale nade maneki e ma bodam olevegen nude emvejiya e fenaki tahir adi tahur wes fene maneki najis kan etagati filwal mattaka efen beenun kura vidane adi efenaki hinagat mattaka wes beenun kura vidane adi hinagat mattaka wes beenun kura vidane wudu kur mattaka wes beenun kura vidane adi najis filwal mattaka wes beenun kura vidane adi mi haqiqatuga rajih ra'yaki mi haqiqatuga dalilum bar libe ra'yaki ei kibegento adi dalilum bar limuga itura mi islam mi sharia mi ekasha lui faseha kama gulani wes mirayu lui faseha kama gulani kinato misala ka algun men mi hina ganna iruga junub berwege hina ganna iruga mi kuranje kama ki muli gaga fen shamil kollan jehena gaga fen shamil kolla iruga misala ka algun men mizmanu ganama fen vermuga ben kurani saboni ema saboni lagin femra iruga ekada fen hunnani mi tagayyurufa nota by far algon men sabone nota sabone watterge dia liquid sabone fenen ekofa efenuge tere bilgaaga tere e ala falgon me egitren ereves dan hama junub berikam filwal mattaka mihar migata sabone ekkogge ekala tagayyurufa fen shafi'i madhhabga nota mi maliki madhhabge rayu algon men nagafiya efen algon men gaaga mul gaaga shamil kurikam gaves ekala hinagat muge wajib ada karone ekama kan nuana kibegento ekala sabone ekkelo muge sabun efen tagajjur fa wative ege tahur kan ewti kani ngosa ebebe fulungari uga ekama hanafi madhhab ge mirayu algana minagani ade mirayu ge mindana nikigeto mi ade algon ade ndenne bayin ebebe e algon mi dennewoni hamekane mi haru echti e fena ekogen tagajjur waaka den dia echen ekkogen kurinde nefaden mi tagayyuri yekas ege ama mi dia eche fena ekkogen e fena badalen akam ga viases ad dia echen ekkogen kitam war pod tagayyura akam ga vis ekala ohorigen diemuge sifeka badalen nan ema onnani abades tahur eche gotuga ema mi hanafi madhab mirayu midannavi ei rajih rayaki dalilun support libera yoki mi algon men dalil danan adi ade getora midane fada islami shariat ge liif se kama gulani merayo e kivendo midan kurinden mi ishara kuron fada mi algon men saboni lafa fen wara eruga nota saboni echeka fena ngana girwana fa efen algon men hinaka beenun kurakam ga wanama shafi'i madhab ge nota maliki madhab ge bebe from evidalwa gotun nama efenun algon men efen hashiganu ge huriya batakka shamil kurkam ga ves efen algon men ge hashiganu ge huriya gunonte ga jassa muliha beer fush ga mulin efen jesikam ga ves hinagat muge fardu adana kurwen algon men jena alum ebes tagayyur kam ne fe algon men ge ga jassan ekama hanafi madhab gra yuna gafiya mi saboni eya ekwi kam ga ves saboni e tahir eche den ege sabun tagayyur kam ga ves ade tagayyur men asfi ege kula badal wejje bas badal wejje ennes ekkala fen ega tabi'atakun nukumegen nude e ohorigen diyumuge sifa ega ebain embejjiya hama ekkala fen algon menge mulige hashganuga shamil kollima ewti hinagat muge fard rukun ada korefa e muli hashganuga fen shamil kollum ema mi hagigatuga emme lui faseh rayaki adi mirayo mi dalil milewani kibegento ade emme furtama rasulullah sallallahu alaihi wasallam قارهم أم عطية رضي الله عنها رواك ربا حديث إكمنا بدالوني قالت إكمنا بدالوني دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب أم عطية بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم درك من زينب أبهاري هندو تمام منجي أريها
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagate ad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me wadagannavi Ummu Atiyya adi ekmana gadeva tibbe bebe from Zainab radhiyallahu anha wardaha hine umge kantata kuremun daniko Rasulullah me wadagannavi Rasulullah Zainab gifan beifa itanaka wedode ennu gannawa ema mi Ummu Atiyya mi hawal kurefani hinum kandade Ummu Atiyya ekmana hitirede bebe kamaluna de mitan kalgon me hutilan jene hine umge kantauga abadwes Anghenum hinawan jeheni anghenum firihenum hinawan jeheni firihenum ekotukavves anghenak firihenak hinawagen nuwana firihenak anghenak hinawagen nuwana hamme kane istisna wani ambimihaya firimiha hine vidane firimiha ammiha hine vidane den minuni en ebbes halategga firihenak marefa anghenak hinawagen nuwana adi anghenak marefa firihenak hinawagen nuwana barihama e firihenaki marefawa anghenage bappakam gaves en halatuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki Zainab radhiyallahu anha ge bappafulu enavis Rasulullah ikfanu ashab bekamalunna hadde migo bidalafa ikleikfan ne duruga hunnafa ikleikfan me angoni nimunima tuman ikleikfana angawashe adema ifadin ki kuwato e marefawa anghenage firihen darika besuddenwana e marefa anghena hinawaka adi kama ifadin Firenak marwejjenama enage angan darifulaka ekotuka suden nuwane e firemya hinwaka adi enage mammeka bes huden nuwane e marfa firemya hinwaka hamme kan kuren denne fede istisnawani ambimiha firmiha hina vidane adi firmiha ammiha hina vidane e nuni abudus jeheni anghenum hinwa firenum hunwa hemme gotu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi Zainab gifan radhiyallahu anha mi hinum kanta kure gandan tibbe bebe kamalung ari badagam bidalwani اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن صلى الله عليه حديث كرمني صلى الله عليه وسلم إكمنا هذه زينب قفان إكمنا تيك بيكملون تيمفار دنواشة معناه كي مهنا كتم كنتا باقي تيمفكر باشة تيمفار دنواشة نوتا فاسفار دنواشة نوتا بيكملون نفنودايم فينما إبر إتروس كرباشة دين كنا تهدمي اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر دنواشة فينونا أدي سدرنا سدركي باقي بطرق جهوج فتكي إفين جاجا لمو ميجاجا هموجا مهونا كلاتا داتا نرلا بطرق فتك أي سدركي عم قلت عربين جتريجا مي بين متركا مثلا ميكمتركا ميكان جنام بينهم كم له بطرق جاهني dan kalau kan mengiteri kalau kan hiwani wallahu alam ekotum beenum kurani kunnar fainhe algon ka ekotu kasnenge sidr ki kunnar ka manote non ka chekum ekas sidr ga mi mana ka onani ei merif ga nikan ginan hede gahike egahuge fatun mi datan nikan ridukon adik hamuga jifawa kilata data nikan fasehan filuala echke ne rasulullah kan hadith karamani وجعلنا في الأخيرة كافورا دين مي دنوا إيرغا هنا مكتريجا دنوا إمي فانفاروغا كافور بينهم كرباشة ما أقول من ديمبوس مكاف كافور بينهم كرباشة أو شيئا من الكافور نوتا كافور كم مس منبر بينهم كرباشة فإن فرغتن فآذنني فإذا فرغتن فآذنني تبكملون إكمتن نموافيا تمكن إكفانا إكان أنجواشة دين أم عطية ودالون فلما فرغنا آذناه دين تيم بيكملون إكان تن نموافا تيم بيكملون إكان تن نمونيما رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيمة كليفانا مي أقول إشارة خبر دينيمة فأعطانا حقوه أي إزاره دين رسول الله صلى الله عليه وسلم مي بيكملون مدبي كليفانو إزار فقال أشعرنها إياه رسول الله كان حديث كربي إكمنا مي كفون كربي كفون يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فيران كل إكلي فانو إزار كل بينو كرباشة أديكواتو زينب رضي الله عنها مي كفون كربا يرجع شعار كم جمانة كي مي ما مي هما جيجين قلنا فيران يقطع بينو كراشة مانه كي ඒක දාශුග එහෙන් එච්චෙන් ඔය ගන්නවානේ ඒක මතිගෙන් එහෙන් ඔච්ච එකම ගාවිස් වාකේ එකමනාගේ ගාකොලා හැම ජීගෙන් ඔන්නවානේ ඒ රසූලුල්ලාහ් ෆාන්ගේ ඉසාර කොලා කොමස් එහෙන් මී කන්ත කරබි මී අද හනෆි මذهبගේ ඉල්මරින් එවෙෆුන්ගේ රාය බාර් දෙවු මට්ටක සපෝට් හොදු මට්ටක දක්වා දලීල් මී හදීතකි අද අස්හාබ් මී رواه الجماعه مالكي مريها بيفهم حديث روا كره بخاري مسلم
Tirmidhi, Abu Dawud, Nasai, Muriya verifan riwakara ko hadith sahha hadith denha minumes en hadith nu mikama barlibe ad kinetto mi hadith fulun Hanafi madhab ga anwar mikama mi dalil nagwani be from mi dalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi amru karabi Zainab befanun ge hinumuga fena ekiga sidr mi ekiye gahoge fab benum kuruma adi ege me fanfaruga kafur benum kuruma e mane ki mi benum kurubani tahir takati fena ekkogen masunugogen mi hinum kanda mi kure gendawni ema ekkada mi sidr ge fain ege himenum gota kafur en elmu ekkala fen taqajru gendane ham yaqinu was kafur elmu gasabun bas taqajru gendane sidr e fain alage fena mi fain ekurmu gasabun ekkala fenuge kula taqajru gendane ema mi inge echki mi tahir echka fen ekkogen taqajrun akam ga avias efenaga tahur kamaka badalen nade adi mikama boda bar devamu amul merum vidalwani diritive mihun hinagatma kamda echkum menuwi marefa ma miha hinagatma kamakum dane mane ki marefa miha hinagatma taka e benum kraveni sidre kiye gahuge fata fai fena ekkogen adi kafur ekkogen en marefa tibe mihun hinamattaka ehem benum kurun sahwani diritive mihun hinagatma taka ifattaket benum kurun sahwakam ga waname dirtibe mihun hinagat mattaka beenun kurum sahhanwa ecche marofawa mihun hinagat mattaka beenun kurum hine mattaka beenun kurum sahhanwane ehm wajjiya ade argument mi hadith ingejje Zainab radhiyallahu anha wardaha ekle ekamanaage hine mattaka Rasulullah kan mi amru kravvi fena baytakati ekkurma etakati fena ekku fenama ham yaqinum wes fena tagayyur kan annane ema Rasulullah kan mi amru kravmu argument dalil lebani ekkala fen tahir fen en tahir echka eklevegen tagayyur wegen badalwegen diekam ga avias ei hinagat mattaka ade hine mattaka ekamda echka bative hinagat mattaka wes ekamdanekan hinagat mattaka kamda echkam ga wanam egmane ki efenuge tahur kame gelli genne nudeye ade mi en hadith ade Hani radhiyallahu anha wardaha Abu Talib darikamanum Hani radhiyallahu anha riwakara hadith mi hadith riwakara bani Imam Ahmad Imam An-Nasai Imam Ibn Khuzaimah mi bebe flum Hani radhiyallahu anha kiben riwakara hadith ga Hani vidalwani anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ightasala huwa wa Maymuna min ina'in wahidin qas'atun fiha atharu al-ajin Hani vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikle fanu ga ambikamanu Maymuna radhiyallahu anha midebeflum ek kamwarakun hinagen nabiye e Hani etan dikodagen hinagen nabi iruga kuna vidalwani hinagati mi tejje gota qasa'a ke nikam bodu kamwar man vidane nikam bodu algon men kiya logon ka bodu kamware ema ek kamwarakun Hani vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ek fanu gam kamanum Maymuna hinagen nabi iruga mi fen elifawa qasa'a kamwarga ajinuga athar maneki fum modumuga sabun ekkala modeifawa fushge athar fenuga hutte ekkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekleifanu ga amikalu Maymuna radhiyallahu anha mi hinagen mi nanayful fille mattaka beenum kuravi kamwar ade fen alafawa kamwarga mi fushuge asar ade fum modumuge sabun ege huri baakige sabun fenen ege asar kofa hutte maneki fen huri taqajrobe emima mingejige Rasulullah sallallahu alaihi wasallam efenum nanayful fillafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi ekleifanu ga amikalu mi hinagen nawafi ehmejja egmane ki fenaki ege tahur kan nukani wa fenen ekmok fenaki taqjur fahar fenakama Hani algon men mi hekide bani ehmejja egmane ki mi tahira chikon taqjurum ga sabunne fenu ga tahur kame kenigen nude adin ani hadithaki ابن عباس رواكر وحديث رضي الله عنها رضي الله عنهما وارضاهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم قريهوكا هوري ميهكو رسول الله صلى الله عليه وسلم
hajj kurabir hajjatul wadaaga mi ashabe kala gitarin bekalaku mi hunnawi sawariega me hunnawanikom mi gotaki ena arahunnawi sawari ena wattali wattalamuge sabun enage kandura mugrayan gos ena duniya dukri ada ashabe kala gitarin bekalaku mi duniya dukarama jewadaagate ekala sawarin ena watti wadaagate samarin watti wadaagane ege sabun kandura bindan gos mi awaharwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalna ingevi igsiluhu bima'in wasidr ena hinawashe fenunna adi kurim besekala algon me ishara kari fenunna adi sidr emike bawatuge sidr emike bawatuge gahuge fain ega himanage den mi angawani wakafinuhu fi thawbayn den de feramun ena mi kafun kurasha komekas mitang algon na benum point ke Rasulullah fan mitangas mi amur korabani fena adi sidruge fain eklefawa fenum ya sidruge fain ya masunu kurefawa eklefawa fenum mi ashab bekala aharafa ashab bekala hinama emejia mi Rasulullah fan angwani ikkala fain mi fena ekurmuge sabun anna taghayyuraki ege tahur kama ebis asar nukra fena kamati ya mi misal algon menna dalil lebani tahir etchekun badaluwegenda fen ega tahur kan kenigenda ne echennune adema algon menna mi konestan foden mi dalil libani Hanafi madhab ge rayu ekan wajib gotiki hema Hanafi madhab ge alwar midalwa foden tahir etchen ekwegen diya etchekam gawanama tahir etchen fena ekwegen enna badalumaki ad taghayurumaki ega tahur kan kenigenda ne badalu mennu adi tahir etchen hiki etche fena ekwegen ekwejjanam algonam balanjeheni algon men kekkinto kakkafi kam gawanam ega tahur kan kenigen di nukakka kam gawanam den algonam balane ekkala fenuge mi ohorigen diumuge ba kenigen hingejito manaki ege diya kan kenigen gos mabudu olakam asto emvejja tahur kan kenigen di ekamako efadein badal nuwe hiki etchen algon men fena ekuri kam gawias den adi algon men nukakka beettumun evves kala olakamen ekan naade midannavi fenuge diyakan eba rakatar kurefa eboy emvejjiya ekkala taghayyuru men ayas wahan no tarayan no kule taghayyuru men akam gaves efenaki hama tahir fene adi tahur wes fene hinagannan adi najis filwal hama kamdane fene I think niyata mekan algon balal mahinga beenun kurefa fen almaul musta'mal ad beenun kurefa wa fene bunavijjiya mifada halatuga abudus balamwani najihe filwalu mattaka beenun kurefa wa fen nuwata wajib hinume nuwata wudu'e kuro mattaka beenun kurefa fen nuwata adi ibra tafsil dakam gawanama wajib hinumen hina gatmuga nihegge gunawantakun ohigenda fen nuwata wudu kurair enage gunawaga jefa gunawanun ohigenda fen egutukas mi geterega noheminen mi beenun kurefa fene bunair mi geterega midanne mi halatuga algon me mi ga shamil nukram algon men getere miheko hama atuga misalaka hirafus kol jejen ibegen gos addoilage doilima anna fene sabuki efenaki hama algon men aadaage gotum beenun kurafen ehma aadaage gotum beenun kura akrumakun ege tahir kan gellige nodakam ga wanama ega tahur kam vis gellige nodana manike misalaka algon mihar tigiteren beflok ay goshi fem foden nangwafa moon doila bafia den ekkala moonun ohigenda fen nota iskur dasha tivefu teren beflok wadagen miharama evves kamakanda mihen apulu donnay kam ga wanama ekkala atun ohigenda fen ehama tahir ade tahurus mesme sabki mi atuga najihen nekam ga wanama ekkala fenaki ega najis simne fenaka nuwane adi mi doweni wudu kurmattaka ade kurun kom men lazim wudu misal medane fard namaz kurmattaka kure wudu akattaka innu manaki medane wudu gelligen kure wudu akattaka innu adi hinagat mattaka hinagatum wajibgen hinagat mattaka donnani kinu ehvejjiya ekkala mihar addolar horiganda afen gotakas isti'mal kurefa fene mibune bunun getere gime echenu medane feneki hama atun ohrigen diefen nangwafa den wudu kuranya efen benu kure bes nagalwan ad algun men gitere edes meko ya hingame no jere kan kura kashe enames midanwa echki fenuge tahur kamakan ebes badrenade emam den hingwa midanne fadein najhe filwan mattaka benu kurefa fen
adi algon men gitere miyeku wudu galligen wudu kurmattaka beenun kura ifa fen kinato midenevi mi gunwantakun ohrigen diefen ama egotan hinagat mugatere gunwantakun ohrigen diefen mi fenaki adi beenun kura ifa fenaki mi ega tahir kama tahur kama hifata rakatur ko fa fenato nota ega tahir kama tahur kan keni fa fenato adi furtama hingawa mitanga najihe filwala irga najihe filwal mattaka algon men fem beenun ko fikam gawanama den efen ohrigen dieruga efenu huri dagayiru fa kam gawanama efen oti najisifa manaki e algon men ge hashi gonota ebestanika najihe gegen e najis filwal mattaka e najis doilu mattaka algon fem beenun kuri den e najis filwal mattaka beenun kuri fen ohrigen dieruga e diei efenuga kommes es sifai muhimmu tin sifa kulaya rahaya baha mitin sifatane kommes es sife badalugen kam gawanama oti e najis fene ekom mitanga swalaki hama ehin hingadane ebbes mitanun ebbes sifai badal nuafada gotaka ehin asfana misalaka miyage miha misalaka baki tanega misalaka mi kurakam daata kete jegen hiki fawri dalgam men donnerga en fen alima e ohrigan da fen mihar baladar ega bahebes nunan rahebes nunan kulebes nunan inja mifada fen den algon men wudu kurairga algon men ha wudu muna la fen ohrigan diam efen kofadu ata la fen ama ata lumattaka furtama la fen e furtama la fen mi wudu ge mi ad wudu mi kuravani den devane lam fen e sunnat ke tere ginani ema e unnana ma tahur kam gotuka ema mi takati mi tahura man midannevi ebbes kuleka bahaka rahayaka badale na demi najis hilwale iruka den hinagat muga wudu kurumuga den tabiye gotumes bahaka nota rahayaka nota kuleka badale na adi akam gavies e masalenu bas nota kula nota raha badalwi wudu kurumuga hinagat muga e bas nota raha nota kula badalwi kam ga minama bani misalaka daluge sabun nota mi sabun ek sabun nota hekum message ek sabun ekot ko naji ek sabun wana ema mi midannevi fen fena behegutum mi ilmari khilaf ragen none ade gina ilmarin bida war gina ilmarin bidalwa gotuga khassako shafi madhhab ge ilmarin bidalwa gotuga midenne faden beenun kurunu fen ade wudu kurmattaka nota hinagat mattaka beenun kurunu fen e fen hunnani ege tahira che gotuga ekama ege tahur kam onnani keligen gosfa enamas mikamuga ade mi الماء المستعمل استعمال كريفة وفنا به قطن واحد كارغا إما رغل مذهبك الإمام مالك رحمه الله مذهب هذا بيفهم بدالوني كي كتو بيفهم بدالوني وضو كرمتكا اي وضو كرا ميها كي گنانون اي وضو كرا إر أهرغن دافين ادي هناغن ميها اي هناغت متكا hinaganna yohrigen dafen ei hama tahir feneke ad tahur wes feneke maneki e feneki adi najis filwalma adi anekka anefar hinagat mano dokumas beenun kuravidana feneke maneki mi fenuge hukmaki hama almaul mutlaq wa gam mutlaq fenuge hukme ehin ebbes baki ehin ebbes hukmen nune den midanga algon me bislalan jen fariggaves mi fenuge tahur kan ebo ote bunime ege maneki num algon men mifen nagafa aneka anefar mi beenun kurma hivvardani kiye bidanne mi aada gote algon men mihar hama wudu kurair efen nagafa ama efen aneka anefar beenun kurma hivvardani ke enemes mitanga muhimmu point ki mi hen mikan otumun mi hivvardani fen israf nokurma mi ekamaki anekamaki mikam mihen otumun mirayo mihen otumun adi tivefuna ingoda gannawane haqiqatuga dalilum bar limani imam malik ge miraya شافعي مذهب رأيك حقيقتك رأيك دليل رأي مثل النبي بين كريفا فنك طاهر كان كم جالس طهور كان كنيجن دانه كمان ابنه شافعي مذهب أجمل ذكرنا أتمكي صح دليل اللي فا رأينا أميما مي دليل اللي فا ومن ألقن من تكا برا مهم دارين بلويجين إبادة كندرتو ألقن من بينهم مي كرا فين ريسايكل كرون مزمان كمي ريسايكل كرمتكا ألقن من algon menge mujtama ga nakam ga es dunia ga nikam gina mujtama atoga beenum kura fen anun eba purify kore anun e me saaf enkam ga hadage anika anun e beenum kore mifada halatan algon menge terega nihar eboy muslim qomto ga ekam ote jeifa farega ekam kurmu ga technology nota ekam kurma beenu wa kharatan neti kumegas
ifada kantata kurma qur'ana kan libijja am algon men ves benum kuran jihena adik bato bay muslim qawmta kam mikan eba kure ves mi ham nardamai naga fen emihun eba purify kofa eba benum ta benum kure bayfa rangal bayfa rang emihun e buima benum no kofana ekam ham ehem bawar benum ta kam mi danwer kam nota mi gengule dun sufa sufi nota januar tak e din wattaka midane eba benum kure adi insanu ves benum kure algonaka yaqinen nun buimattaka fadacce beenu karaka mekamo hs ei hama beenu kure mi muslim qawmtok teres bay qawmtoga eburi muslim qawmtok tere misalaka misruge magana gotege feminine nil korum ekamo ke mi hingos mi purify kurumuge e mashru'atan e bahinga komis mi maraka ekamo ke eha tarqiyenu midane europe bay qawmtoga eganta koraha mi maraka eha hardanagotage eha bodu mimbarkan ekan nukre ennomes ekantan ebahinga envejja ekala algonmen mi beenun kura fenaki najis filwal wattaka ves beenun kura fen e najis filwal li iruga e najis filwal tanun e bakivegen dier efen ai ebbes kala gotakan efenuge kule baher rahe tafatu men netikam gamanama efenaki hama tahur fene algonmen miho wudu kuri iruga wudu kuri gunawanun e kendigen da fenaki tahur fene hinagat muge beenun kurevegen hinagat muge hashin e bakevegen da fengi tahur fene ege dalil ek bato rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith hol abu hurairah riwayat karbani abu hurairah radhiyallahu anhu ardah ekle ikfan junub ber hal kolga walikum rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam edduega madina ge malkum badal wadagate dan abu hurairah ipulama je hoden nugannavi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wateri maqamattaka junubere wadaage hunnaage rasulullah ikfana badal karbaaka ekle ikfana waaqful dakwaaka ima abu hurairah mi madmonum faata jemun gos ama filaage mi wadaage nevi ge wadaage mi ekle ikfan naaneful filwaage maneki mi hinagat mukanta nimwaage rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam wadaage rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingwadaage no abu hurairah mi heddevikam ima mi sawal karabani aina kunta ya abu hurairah baki kalekfan vi contact toy mi baki ehen heddevi kibege to rasulullah ikfan mi sawal karabani rasulullah mi abu hurairah mi ekam mi bayan kadamani dannawani faqala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghayri tahara abu hurairah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dannawani algon huri taharat ge mati ge nune maneki junub refe abu hurairah dannawani algon huri junub refe ehma algon nur huniye taharat ge mati ga menui tahir kam ge mati ga menui kalek fanun ge arihuga buma tahir kam ge matiga menui kale ikfan gariga buma timan algon nurhuniye algon hingamon joniye rasulullah ikfan hadith karabi subhanallah ada abu hurairah me jawab rasulullah ikfan mi ajab badagat kibento abu hurairah me vidalone mi junub rete hunevi den hen vidalone mi rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam medanone taharat ge matiga menui kale ikfan aykiga buma timan kale ikfan nurhuniye taharat ge matiga bum mi ekol taharat matiga nuwajjanam mane ke unani najuga matiga ta ma rasulullah ikfan ajab dagen non vidalone subhanallah innal mu'mina la yanjus mu'minaki amakashor mu'minaki najiswane echennune najiswane fanate nune mane ke ehma mu'minaki abudos taharat mati gunna meke taharat ena junuperwi kam gaves eneki tahir echke eneki tahir farateke egutokes ena najihen nuane adi mi dalilun kinatu algam mi midne fade ekala algam min hinagat mattaka beenun kura fen wadu ukur mattaka beenun kura fen e beenun kurma fawgaas ega tahur ka kendigen nudakama dalil libni rasulullah ikfan hadith karawani innal mu'mina la yanjus mu'minaki najiswane echinune mane kemeja mu'minaki abudus junubere fa hal gavis eneki tahir echen embejiya tahir eche maneki midane mu'mina ga hashganda tahir eche den ena junubere fa hal gavis tahir echen embejiya ena hinaganna ha iruga es eneki tahir eche embejiya ekkala fen en hinagat mattaka beenun kura fen tahir eche ena ga hashganda tahir eche embejiya tahir eche ga jehilumukun den e badalan naneto fenaki tahir eche mu'mina ga hashganda tahir eche hama ekkala tahir fen mi tahir hashganda ga jelum ga sabun ekkala fen efenuga tahur kan kenigen dimuga sabenne ema imam malik dekodaganno agotuga mi dan efaden mi hinagat mattakavis adot wulukur mattakavis beenun kurefa fenaki ega tahur kan rakatri qur'ane fene adives ane en hadithaga
Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma riwaya karwa hadith ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekla ifanu ga amikambalun tereng kommes be kamalaka debe fulun mi debe fulun med ga hengi mikanta Abdullah ibn Abbas vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu karabu mattaka wada gannoni ko ade Rasulullah ifanu ga amikambalun tereng be fulako mi naanay fulfillevi ei wajib hinemat kattaka mi naanay fulfillevi naanay fulfilluwa fa baaki huri fenum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu karabu mattaka wada gannoni ko amikambalak vidalwani tii timankamana tii algondu hinagan fa baaki huri fene mitanga hinagan fa baaki huri fene e baaki ekamana e dannoni maneki ekala ezmanuge mihar ga algon menge fa khanataka mi tantan hunna goda tafatu ko kandata hunnani ema nikan ginafaran ekala mi fember mattaka beenun krave kammar e kammaruge teriya mi fem berima e hashganum ohorigen da femis en elegotan hordan nuota bayfara hinagat mattaka adi fenuge israf madkur mattaka e kammaruge terega horgen mes hinagane vidan ehma egot kos gos kamanu ema efade gotan egotaka e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalon gitren e kamal hin kandak koraba furumun ekamana hinaga tumuge terega ekamana hashkolon ohorigen die fenta mi baaki fenuge terega bori ehmim ekamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam midannawani ti algondu hinagat mafo baaki hori fene Rasulullah sallallahu hadith karabani innal ma'a la yajnub fenaki junub berwane echennune ema ekala fen e mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teren be kamalako e junub berum wadagat mafauga ekala junub fille mattaka nana ful fillum e baaki hori fenkam ga obvious e fene junub beri enwane ehmima efem benu karadan edin ehen riwayat ke menni ama innal ma'a la yanjisuhu shay fenaki ehen ebbes echen as najis kurvene echen nune baaki fen najis nuane fen man midene fen e gazatu ga e najis echen nu ema fen ehen echen as fen najis bes nuane ema fen najis echeka mihimeni mid kurenden nu fadein ekkada mi fenuge was nuata kula nuata raha takajuru gen diama ema egot efaden rahen nuata kula nuata wahi takajuru gen danya dani mi najis filwal mattaka benu kure fenu ema mi faden hinagat mattaka benu kure fenu ko mi fada kamen nana ema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam et kala fenu wudu kure bi kure mun dehavani mi hinagat muge sabu mi ohorigen da fenaki ehma anek kames benu kure vidane echekam de kure denon faden mihar mizmanu ga algon men komme nujehene mi komme farak e fen algon men misalaka koda idafa e kodonna fen alun naga batta fenaka alun e kodonna dingam munu e fen doidarga e fen ko aneka naga batta kisha midenni adi mi faden ekak beenun kura fa anak beenun kurmu sahi gallun tak lidanaka wattaka algon men bisnan jen enno mes point ki midang algon men ge muhim point ki ekkala mi beenun kurmakum mi fenuge tahur kame ekot ka bes badalen nade komegas mira ayaki Ali ibn Abi Talib ade fem beenun kurum midnabi junub berikam hinagat mattaka na udokur mattaka beenun kurum mi tahur kan kanaga nudakama bunave rayu adi najis eche filwal mattaka ves beenun kurum fenaki efen ohorigen diirga ege ebbes kulain nota rahe tagayyur nuakam gawanama efenaki ege tahur kam sifat effect ha fenakam ga mibunave rayaki Imam Malik rayaki رأي أصحابه كانوا يترين أتبعون تايد كربا رأيو إيه علي بن أبي طالب عبد الله بن عمر أبو أمامة رضي الله عنهم بيبيفون هم ودانوا أديك فوق جيل بيبيفون يترين عطاء الحسن أدي مكحول أدي نخعي إبراهيم النخعي حسن البصري بيبيفون بس مرأي تايد كربا دعنا تكباتو باي علم مريم بدال واقع إمام شافعي بس مي رأيو نسبة كربا دين إمام شافعي بس من رأيه نسبة كروي أدي إمام ابن حزم سفيان الثوري بس من رأيه نسبة كروي أدين أقول مي دليل أدي مي ما كان أقول من إنجينا مي نجيهجا واقي فين أهريجن ديرجا نجيهجا جيبا أهريجن ديكم جا بيسس إكدا فينوك كولا نوتا بس نوتا راه تغيير نواكم جوانم إيجا طهور كا دمونانه देखो मैं शाफी मज़हब के इल्म में मिमसलागा ehn ra'yakum mi wadaganwani ade be fulunga arehuga mi kurindana fada fenuga tahur kan gelliga hingajje ade efenu hinga bes ben me den nukurwan midanavi wajib hinewmen hinagat mattaka noto udu ekur mattaka nota naje filwal mattaka fm ben man nukurwan
komegas mibebe flunge mi dalil lakem minangoni Shafi'i madhab ge ra'yaki fen ei gina nikan gina fen ganekam gawana bodu fen ganekam gawana ma e najhen almuge sabun efenuge kula nuwata was nuwata raha taqayyur nuwakam gawana ma onani tahir chegotuga ekama mi gina fen kiha minwaret to kanalmuge be flum balloni de qullage minware ade qulla mikeni fen almattaka beenun kuro e kissa den qulla de qulle mi bunawani ei ezmanuge beenun kuronu wakiwatterege qullaya ennuni tibebun gitane beebulako mi misru ka tanaka wadaganna fa khasako hunu musmeke wajjiya mi tibene mi qulla ekiya ichitno qulal emihun kane e kala ichite bikka mihun emihun bikka e qulal nane tafat saista kan ema ekutuga mizmanuge e qulla no tamihun ka to qulla e no mi qulla ge muradaki ekamako mi Shafi'i madhab ainumar mi vidalwa qulla ge murad aboy mi nikan rangala fiqh fatuga ege minganu nikan rangala kanelfa ekamako mi minganu kanel mattaka mi onna hadith bi'r budaa yakunu mi bodu wale e walum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi tahir wadagat mattaka beenun karaba wudu karaba dema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denei fo onnane mi balaki e waluga e wala hadi echeti muturu echeti nene najis echeti ele balake Rasulullah hadith karwane alma tahurun la yunajjisu shay fenaki tahur echeke manake hinge tahir karo beenun karo echeke fen hinge echete najhen nukrane ema den mi ilmerin Shafi'i madhab ge ilmer den Shafi'i madhab mikam ga taid karo bebe flon ballawani mi bi'r budaa wa ki budaa ge mi walu minwara bodu fengene ge teriya najis elunu kam ga bes ege kulay nota wahen nota rahe taghayyur nuwakam ga wana fen onnani hama tahir tahur konne ekmako mi de kulle burem kuda vejja manaki bi'r budaa ga mi onnani de kulla kamane bi'r budaa mi budaa ge wala burem kuda fen fodaka najis kole kidan kudes najis kole elijiya ege wahe badal nuyas wahe rahe kulay min evese ka badal nakam gaves eoti efengoti najis ve komegas midene fade mi fauge ra'yakan ade fem madumuge sabun e madumuge sabun e wahe nota rahe nota kulay tagajir nuikam gaves e najis kam ga bel mattaka eves kala dalilen ne kurna nafad mi budaa ge bala begoton asfa hadith nuni den e hadith kiwes e hadith ke sahih hadithan enna e hadithakun dalilen nude e budaa ge bala wuren mad minwar ka fen himene eves fenganaka najhin eljinama ege kulan nota was nota na taqdir nuakam gawanam oti najis feke ema ehma midene kurna nafad Shafi'i madhab ge mi ra'yaki e sarih dalil libifa ra'yanun ehmima mi Shafi'i madhab ge emme muhimu en almere kamaga wa al-Imam al-Ghazali rahimahullah bidalwani wadittu Imam Ghazali ge wasfumi wadittu law anna madhhab ash-Shafi'i fi al-miyah kana ka madhhab Malik Imam Ghazali bidalwani temen kale ekfan hiplang are Shafi'i madhhab ge fena behe gotum mi onna ra'yu mi Imam Malik ge madhhab ga mikma behe gotum onna ra'ya eggotum onna ra'ya kamga wanama kiha rangalu suwi sejje ema ek mane ki Shafi'i madhab ge bes bodat ilmeri bitaid kurba Maliki madhab ge miraya ema komegas ad rajih raya ki fena kan najis kole betun kam gaves evanam kudugoda fen kole kam gaves kudugoda fen pode fen kam gaves e fen pode tere najis betun nota najis elmun nota najiha ka evan poda demedu kom bes watrege bihumen hingaf kam ga biesres ekkala fen poda ge bas nota ra nota kula taqdir nuakam ga wanama e fen pod e tahir at-tahur echike adha meko tawtam najis pilwal mattaka beenun kur fen pod e beenun kuruna tanakun ohorigen ayruga ege kulay bahir rahe taqdir nuwe emvejiya ekkala fen pod sam ege tahir kan at-tahur kan e fen pod ga hifratifa bote jazakumullahu khairan wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh